Sjede dva djeda na klupi u parku i prvi djed kaže: ja serem svako jutro u 7 sati. Drugi kaže: pa to je super. Pa mu opet prvi odgovori: a ja se probudim tek u 8. Profesor matematike šalje faks ženi: draga ženo, sigurno shvaćaš da ti je 54 godine, a ja imam određene potrebe koje ti jednostavno više ne možeš kvalitetno i u potpunosti zadovoljiti. Sa svake druge strane gledano, naš brak je skladan, zadovoljan sam s tobom kao ženom i doista se iskreno nadam da te ovaj faks neće previše povrijediti ili uzrujati. Nakon posla idem do motela sa svojom 18-godišnjom asistenticom, ali doći ću kući prije ponoći. Tvoj muž. Kada je stigao do motela, na recepciji ga je čekao pristigao faks od žene. Dragi mužu, i ti imaš 54 godine, a u trenutku kada budeš čitao ove redove, ja ću biti u drugom motelu s 18-godišnjim konobarom iz obližnjeg bara, a budući da si genijalan matematičar, sigurno ti neće biti teško shvatiti da 18 u 54 ide puno više puta nego 54 u 18. Nemoj me čekati. Tvoja žena. Jedan liječnik pronašao je stroj preko kojeg može prebaciti porođajnu bol s majke na oca. Jedan par dobio je mogućnost prvog testiranja rada stroja. Kada su uključili stroj, podesili su ga da prebaci samo 25% bolova na oca, ali muž trudnice uopće nije reagirao na bol. Prisutnom liječniku bilo je to malo neobično, pa je podigao bol na 50%. Porođaj je protekao u najboljem redu i rodilo se savršeno zdravo dijete. Kada se muž vratio kući iz bolnice i pozvao prijatelje radi proslave rođenja djeteta, ispred ulaza zgrade ugledao je mrtvog poštara. Možda ne možemo da rešimo sve tvoje probleme, ali možemo da ti poklonimo osmeh. Klikni pretplati se i primi ga kad god poželiš. Plavuša kupi avionsku kartu za 3. razred, ali sjedne u 1. Stjuardesa ju želi ukloniti iz 1. razreda, ali uzalud. Plavuša inzistira, jer joj zbog ljepote i razuma pripada 1. razred. Na kraju se pojavi pilot, nešto joj šapne i ona se odmah preseli u 3. razred. Što ste joj rekli? Upita iznenađena stjuardesa. Da 1. razred ne leti za New York. Kako to da imaš toliko modrica po licu? Prije 2 mjeseca imao sam prometnu nesreću. Ali da se modrice tako dugo vide, to je ipak malo čudno, zar ne misliš? Pješak kojeg sam pregazio tek se jučer vratio iz bolnice. Srela se 2 krpelja, jedan debeo i jedan mršav. Debeli krpelj pita mršavoga: što je s tobom? Zašto si tako smršavio? Zapetljao sam se u bradu motorista. Morao sam se jako držati, a još sam i promrznuo. Požali se mršavi. Znaš što? Predloži mu debeli. Daću ti savjet. Idi u bar i uhvati se za barsku stolicu. Navečer tamo dođu lijepe djevojke i tada se popni do djevojčinog međunožja. Tamo će ti biti toplo, a još ćeš se i najesti. Nakon tjedan dana opet se sretnu. Mršavi je bio još mršaviji nego prije. Što je s tobom? Zar nisi poslušao moj savjet? Jesam, odgovori mršavi. Popeo sam se na stolicu, zatim djevojci ušao u međunožje i bilo je tako toplo da sam zaspao. Kad sam se probudio, opet sam bio u motoristovoj bradi. Idu muž i žena na sajam, gdje su između ostalog izlagali i bikove. Kad su došli do prvog bika, žena pročita na tabli: ovaj bik se u jednoj godini pario 50 puta. Okrene se mužu i kaže: 50 puta? Ti bi se mogao nešto naučiti od ove životinje. Nastave dalje i kod drugog bika piše:
Ovaj bik se ove godine pario 70 puta. Žena opet mužu. Eto vidiš, od ovog bika bi se mogao naučiti još više. Nakon toga stignu do trećeg bika. Na tabli piše, ovaj bik se pario 365 puta u godini. Žena oduševljeno kaže mužu, 365 puta, to je jednom dnevno. Ovaj bik ti treba biti uzor. Svaki dan. Mužu prekipi pa joj kaže, pogledaj malo bolje, piše li možda da se svaki put pario s istom kravom? Učiteljica. Djeco, kada biste na ulici našli novac i mozak, što biste uzeli? Perica. Ja bih novac. Učiteljica. Pa ja bih mozak. Perica. Pa dobro, svatko uzme ono što mu fali. Srela su se 3 policajca koji su nedavno dobili nova stanovanja. Prvi kaže, jao, kako sam se namučio. Zamislite, po svim zidovima u stanu mi nalijepili neki papir. 3 dana sam ga skidao i krečio kao lud. Drugi, to nije ništa. U mom stanu su podstavili daske sve cik-cak. 4 dana sam se mučio dok sam ih posložio kako treba. Treći, ma to je sitnica. Ja sam dobio stan na 15. katu, a lift samo za 4 osobe. Pa svako jutro moram buditi 3 susjeda da bih se mogao voziti dolje. Došao starac u pogrebno poduzeće i raspituje se za ljesove. Zaposlenik mu kaže, ne brinite se gospodine, vaše je samo da umrete, a sve ostalo je naša briga. Policajac zaustavi vozača i kaže mu, zar niste primijetili da je ograničenje brzine 30 km na sat, a vi vozite 50 km na sat? Ne, to nije točno. Vozio sam 40 km na sat, kaže vozač. Nije istina, vozio si 60 km na sat. Oglasi se njegova žena koja je sjedila pored njega. Policajac nastavi. Također ću vas kazniti jer vam ne radi stražnje svjetlo. Oprostite, nisam znao da mi stražnje svjetlo ne radi, reče vozač. Kako da nisi? Opet se javi žena. Već te tjedan dana upozoravam da promijeniš žarulju, a ti ništa. Policajac dalje kaže, platit ćete kaznu i zato što niste vezani sigurnosnim pojasom. Pa tek sam ga odvezao kad ste me zaustavili, pobuni se vozač. Nije istina. Opet žena, ti se nikad ne vežeš. Muž iznerviran vikne na ženu. A sad umukni više. Policajac upita ženu. Da li vaš muž uvijek tako viče na vas? Ne, samo onda kad je pijan. Ako si stigao do kraja ovog videa, to znači da znaš uživati u dobrim forama. Klikni pretplati se i dobijaj ih redovno.